some who do be with family. Go there. I will tell you. Obano ni ninya be man. Ah. Yawusu. Owusu. Gifty. Ah. Na hade mama ni. Na ai. Yeah. Ada dia na kosu papa. Uni momu. Ah. Ya baje. Enya. Papa dia na kosu. Gifty. Ne ba na oba wale no. Oba me ba be ware ni. Ne ba ni. Jesus. Oba wale ni. Oba papa. O emeye bia utwu ton no ana me ware no. Jimi no na me ka sama kira wo ka jam se. Utwu mu tam na o bi wo afa so uti. Banya si aware kwa so de me kwa me ti wa asem. O ba esebra be gina na me ware ma ware. Ha ba ti du ax. You drop your mother. So we hear near. You drop your mother. Umame. Samami we. I dream fina dum bonachin ma. Okoton nam na kwasini twa nam kakra di to no so. Oba nam ka kire say. Nam kwasini nam wa twa to so yi. Enchenche wa na fi dachi na. Why ho do we bibi. Asem ji na no me hade ma ni mu fi ho. Wa kun nam kwasini. Me ka, no say na me pese wa kuma na me say wa Umame owo no, oni tina wo. Me ma me ti ase. Ah. Oni. Hey, Gifty. Asem we mu ka kire wo. Alafa. Said your ye no hwe ni ya. Da kyen ye den. Ensi wo yiye. Opa kokokokokokoko. Me me be tua oka. De wo bia no. De wo bia se wo da hu bibia wo bia no. Me nya me na tua oka. Oba ma yim sika. Because wale o aja ba uni ho me kai je mamu we dia cheme je wo mamu we ade o dia cheme asase so me no tina ho kire nti e kina na akofiri banche no mde ni gwase aba fi wo ko timi kofiri akofiri kase na gwase fo kase ahon kire nti wo go 3 months 3 months utua no fo me ko ba na ni no ma and we say we kumi ebre Sani hunti so ya akola na odi e ye be pe wa kira kwa yo dade o kana ye be hwe o be ha chi kwa me be show unya bai o sa se oguma ni ase o sa se oguma na ase me ba o na ase e be bo ma na ase bi unya bai ni tutunu fo me ka kira no wantie me ka kira tutunu fo o ka kira me say odo de efiri okumam se me hena say obeha me a me de me ntu ma dwem eno be ka kira me say wo ye anu go say odugu mi metu atna ho mukọ ya na me fa me ba ntu bata nim say ye de nya daachi akola de be ma nisu wo so be ma nisu ha ade ko fa your mother papa me nim say me maame mka cho say me say me maame wo ba ni mka cho say wo be pe oba pe size na o pe na anka won ku shi o maame o size na o pe na anka won ku shi o maame We a big. Na no we share dem ade. We share dem ade. Neba oniano no. Hey, oruko lo gi na pe. O dia kan ti wona ya no wa kiro. Ifia. Ami kwa le go kan ni nya gwa tibo. Asma be Gifty. E ga ile nu e ga yi. E gi mi. Na ha. Gifty. Na kama de re. Na we na se uni ni hobi. Uni ma mi ni hobi. Why? So uni ma mi ni hobi. O gani. Mane ngono e na we so uni ni hobi. Ah, what you miss? Na oni ni obi ma nya le banye. Nya ne pani. Na fi se de uni ni hobi mu de we tuna wo na ma mi. So ofiri wo nya de. So Jimmy said. Obi wa go. Badi tua se me ma me na me ko so wa ni bi. E ka abade sa. Ade efo ekun kwasia. Ubenya ma mi. O fama me ti say ase wa dwen ye. Pese o ka makuma. E fom na me wo fom. Me da na to o head lie isu a. Me da ma me de so. Uti kun na ma me de boy obebu ni mu. Ko ma no se na tie na boy ya to head so. Adai. Wa fama me. Ene sa de no gba enu ni bi ani mu. Papa jaja ade no ba bi aduru na duru ani bresem. Dey na ni besi here. Enye me fom so. How am fom so?
ɛyɛ me maame sɛdeɛ mentimi kora no ɔma meyɛ na ɔde sika twitwitwitwe me ɛyɛ no ayɛ baabi a wɔanyina duri pasɛm a woka ne yɛ nokorɛ sɛ obi kora timi de nantwi na ɛtɔ me maame kasɛ wo sɛ wokɔ na kwasela a ɔmu bobɔ kasɛ no a ɛbu nkyerɛ no ɛno ɛna maame wɔdi akyiri kyerɛ na wɔkɔ firi bankye no bɔdeɛ ɔde sika na ɛyɛ no a me wo kunu ne me dabi o sɛ kasɛ deɛ ɔno ɔnyɛ aduane ɔho deɛ soma bi a wayɛ bibia bi mekae o mekasa asɛm no kyerɛ wo sɛ fa wo ɔbaa no na wo ne to memahu nimbi wɔ siteɛ ka wo ne ne ntena wo so woyɛ deɛ wahu gifti sɛ ate wɔ ne so sese obi kae mini aba wanya ade ye kae wanti sese baby asem ya baba bedu ekwa ba ni sese be fa so a ye be hwa ye be tutu bibia ba bibia because sese ajimisem sese asem esi aba me hu de ya misi fan kan kra ya boche ni nyanya o si nya me hu kwan a ye be fa so be ye be fa ni sibre because ya kan me mu ade sa ni o ma we ya abomination ye so kra musuo wo hine titisi a ye be frɛ ya mfie ye be ko bo twedwan ye bo nsisi no e wo si hu kwan a ye be hu ebe ye either say be kwa mfie na ye de ko hine nim na the amamre was ye bia because musu kese pa I said musu a me hwe ho wa fon afri na kola brema bepem se bre adwempa bia ni tiri ya botre adwempa bia ni tiri ya botre anka oba ba bia waduru anka dancing cry si say he de nkola ni hye bia no bi na wu hye e de se usu ba ne kola nya usu bo bra pon ya say e de usu o ka sai tintim na wo be fi ba o say odo ya say uja wo ko fa we ne babai papa usa papa we nyina na ma wo de kasasa so this is na so na eti na obi kan wi ase unua nya unua no so in benefit say o say chibe yo da ti so say unua ye boni kra enye kra na de kra ye kan nim kakra na edu ba bia na ye de adwodwo kakra intimacy onya wote entweye enkoye nyina anya ade okura fa baby ma anya ade because in some other catch me me no ko ho nyina enye papa sinam nam si do nua bai sa minim sa onim say no kra wum says oba ompewa do be bia anso na ni ya wum sa mo bi enso ni kama mi di na chi na koda so cha wala sia ka se bra bia ka no kafra ha bibi do bia ni ye hono mama nkoji nimse bia metim bo aduma ha ade no where de me ebo mitimu sa na de ba de ye wo ye de ase bi woni ndi ahia anya na me kasa ho ade won de be koli oyo ade no ye de so anyimo ne ba ne him no ye de enyi se no wafa bro you know I'm family nko anko na ukose ukose si se me kan say ukose e wo mse mum de ukose si se me asem na me ka wani mu mame wedi e chiro baby o se pe baby fa na wedi na ko ba friend say oba friend ye ba friend say si se ye yende Gifty. Era. Hello, kasachira me na mi wu de America. Ade ba na moso te say fa say akom chelo you know. Kasa na mi wu de me ye. Gifty. Wonyem. Hello. Wonyem. Fite.
Hey! Me umi kan say abrofre I say dey me ni board so pe na me say abrantie me ni wo nanim say obi a me hu ni pe nanim say obi a me nim no say me hu no me say nanim say obi a me hu na me busa say ni krom ne bi o kika dey na say agi na me kakra o me ba mi nya ba na me the board so say abrantie yi dey wo ya bofra na the stage me nya na bi o fro ma me no ntie won say bi angu o fro no because when for say emoja die emoja aye dey kasoso isi emoja die emoja echensuo dabi emoja mo do sinsuo dabi me say I say friend say esen ko hu say ni moja no na be ye den wo ade ye nti wo fro no nti hu an say enkola aba no boys aba no omo mpe emma ba wa wo empanifo no omo pe na omo pe omo sekanti ade ye fo why wa no mfemfem ti said ye kwagoto David adeafo sato chi wo sato ani so da ono na mepe ana da ono de me ko obo ani so oda na dey okay sweetie honey you chop your mother honey you chop your mother you pray oso wa na open abasa wa na open abasa wa ka utie mi akenye ni Hey. I'm sitting in the crowd. Hey. Don't pen and was it. So no one see ya. Same if you don't know when you see ya. Same nam sana di pa ko pen mo di walk to say tra. Don't know when you hear from see ya. To mo fokura omu yesi kura omu tumi satinu. What do you want to say when you hear from see ya? I just trust ya na me dia say me dia. What are you want to say? Said ye koy ya ye di tia. Asema ene amamle a da woni amane da wo. Si wo se mo bi dwale. Anadwo bia, mo bi dwale anadwo bia 7 times. 7 days. Enti e wo se mo mama ni bra mo so. Mo mama ni ba mo so. Said ye ebe ya muso nyina be frem ho wo se man kwa ye dia muso ro se be di mo chi sa muso be di mo chi sa me koye na won se na me ma bi gina odi nkomo se on su bi ato no wo fast fo no ma yo no su kwa ko yo mo di bi afo bi e ka chem sa di afo ku kwasia the father so what that gives me cry they what's so they mean no size they mean chase kran say nti akola we osi hoyi na wo mama pem what sheda wo ho dia makola we send them ma me phone na aba no omo pe omo se omo pe mo jambo no o change the race o pe dia friend say wadani abaya na akola itusi tima o busisi ana wo see so no wan menim be ma ba kono de enti na mana phone no we mo le dure ko hiban obennu bisa wonhunu ho ano ko so nko fa size akola itu onya size nka ko pe slim kura na mu se de wadu mpanfom we etu hoyi na wa akola ite se o mame o regene tuzo onya mo show nya me mame anka me o karton kasa ko nya mame kede kasa dia fo kasa be bia ko ni na obra mabre misisi ya bia se misisi me banya makwa hu you say ba na you say hwe na ni sin tutu se den fasa so ansa abeno ay ma jagu ba mi kasa so esi aja usmani bra bre ne me fa wo besem ne ma fa wo besem ne ma na dia sie nya sa papa asem na papa hwe ma me na wo ma me hwe ama wo se fifi na ono usu wa hwe ma me ama ne se tutu a wo de wo hwe ma me ama ne wa kwowo no me ma me na ye ni ntia nko obi ma me a na makuhia na matodoma wo so wo chan me ka aside jo o be me kama bona no so kwanto asem na bentia wa e ka se ma na ye chire aja usu ni abotre minim se odo de sa ne tie odo makasa ya ponche kra buka o kan se ma chire ese dia be ye fanya adisuade ye kese pa se wiase woni be mato a emfa ni se woni sika se woni ne wo ba emfa ni so ni sika
ena be man mo chinem na wan tena ho o chire woni de Nyankopon be nyame na dan wo chine ho woni wi mo nyene sakrana ene ko koy ka utra ho kan ko ban se woni uba wana kwa ka chire se wo do ba ne wona mfo ano mo na manya brante bi o twime ene se wo ba na twi wani se afi na de koma no ha brante me kasa chiro na ntie siso ye fanye futu se ba ya brabo se yinya ma me fo ne fefa wo mo emwa eye no me ma ye ko kan ye so do ai no o chen wana ai de se o chen wana ai de se ande ye fo nye papa e bi anie hwe se o ko fa ma me wonim se yo ma me ono so wonim se ne ba ha ka wo sisu kai se oba twe oba wa de no oba dwe oba me take rumors from a tete o masu kra se yes ya blai kwa no o pedi ni abai kra ni ndi ko makaka reason tem ati akanten mi ame no oga sofo na aboso yani fanya futu sem na muwaye ni entwe wo spirisa na ma we nyina se na we waje ni gwase ya nyina su ise me kwa uni aba ena ise wa ne ba nyem no ne de agya boache ne de nsa kire ne so o se an kawo dan e be kawo dan enframa ne boy na power chance da ne so ena me tie enti sei ye be hwe ne sei bibia be ye kama na sei nyi sei so akwakoya asem kasi ye be ukwa be fa so na nyi sei ne ye di wo dwuma